Bokniak zon tha July ni somni pakhat sang ni somni panga tho tan ni ani a Zoram news ngai thatu zong te kar thar chibai kan bu ka cheu Chief Minister in Mizo DiasporaHub portal hong Voin Khan RB Mackay Paul Aijal Klapa Chief Minister Pulal Duo Machuan Mizo Diaspora Sel Tin Lushai Tek Ne na Tang Kopa An Siam Khovel Mun Sang Sanga Cheng Mizo Te In Thlun Khom na Tur Internet Portal Thar Mizo DiasporaHub Ahong Ahon na thua soina a Chief Minister chuan kalphung thar mipui sarkar kanin tiam ang tak khan kan sarkar nuwa kalphung thar kan siam nim to a chung zinga chuan tunlai thiam na manga mipui le sarkar indor ton na lamatam hle alang sar te chu mipui o public grievances and redress mechanism te iram mipui ten ol sam takalen revenue and settlement andor na app te EOPD aizol civil hospital online na OPD card lak thei na te kai apps sarkar na thok te attendance lak na te SDG dashboard Mizoram khwa zong SDG status en thei na te MPLAN sarkarin son na na tho zong vil na tur app te ILP online le e-office le filing system te an ni a CMO wa ngei po ol samzo ka document handa thata kan du hun han hai chwa le zung thei na cloud based filing system kan mang der to ani Khovel ram sang om zo fa te ne na in thlun zom na tha nei hi kan ril ruwa athi thei lawa kan sarkar vele chumilam na thok tu tur Mizo Diaspora Sel chu Chief Minister Office a kan din ta a atir lama rampo na tangkhang tran pui ngai te an thei angin an tran puya in thlun khom na laman buai pui le a chuan malak na ra du om tak chu voina Mizo DiasporaHub ti in kan lo hong thei ta ni Welfare Association nen tangkai takin he portal hilo mangula registration lo ti ve kang cheu in shetonin omila kan dua tranpui kan ngai na kan thok du nanga sarkar thilte kanin shil shebokanga abik takin an omnara mahar sat na tok sarkar in rola trul na thila atangkai zwalang tin he epa hian welfare ten anin rel bol na lama an tangkai pui thei to rangai thil kan da tela hei hi welfare te thunei na wachu puyemo vanek na emo ata na siam ani lem lova an ol sam na tur siam sak na zo kani ati an thorim na wangin diaspora sel le sarkar sum sian ngai lova portal siam sak tu lushai tek te chunga lom thua soya kan thalai wak chuak te lo fim khur ula moi takin lo khosa ula in omnaram dan te za takin lo zo mang cheu mani omna hmuna pianga kan nam ti moi tu ni tum zelang u ti ina cha ani Puvan Laldina Fan ai Chairman Diaspora Sel po in thu soin Diaspora Sel chu kumsang ni somni pali jun ni som pakhata din tranani a atir lama kha chuan rampo na harsat na tok te chan chwa kha kan namasa ni dan ang takaram danga an kal hi chuan harsat na an to po in mala kanwa mi na ol sam thina nima sela dan bo chia a an kala manan va to te harsat na an to chang te hian mala ka har em thin ti in dan ang thlap zela rampo na chuak wak thin tur le an om na ram dan te zom thin turin a cha a China ramazir lai tang khang mek le Cambodia lama harsat na tok mek te tana an malak mek na tlang pui po soin Ministry of External Affairs te ne na tangruala an bo zui mek thua soya Manilo ka Mizoram tlo alozin po Surinder Bhagat Protector General of India Bula Khan engkim kan lo thlenani atia Mizo DiasporaHub chungchang soin tuna hian welfare association tan registration kan hong meka he mizo hian mimal registration kan hong liang he portal mang hian mi in awa chwana nai waya mizo welfare lo omte ol sam takina she thei do na anin khom na munte an pol roi tu te contact po a she theyang tin AI manga thwa mani a zo na po zo theyani engi mori room thila thu in thon na tur SOS chenin da ani atia
portal hi lu shai tek tin an siam ni in an enkol chhun zom dona atulangin ti changtlun chho zela ni ang ti in portal kalpuyan tumdan po atar langa diaspora selin ma an lo lak to na an tho puite Ministry of External Affairs, Home Department, SP CID, SP Crime Branch, LESDE, MYC le Law and Judicial te chunga lom thua soibo portal hi Play Store le App Store atanga download theyani a website atanga lu theyani bok a hon na in kho ma hian Dr. Vanlal Thana Minister ICT Pilarin Pui Minister Social Welfare Pulal Nging Lavaf Mar Minister Lesde Baka Advisor to CMT Officials te Tomngai Paul Shwai tu te Diaspora Cell Member tele Lushai te kathok tu te antelani ZPM Thalai General Headquarters President Puje Lalpe Kluan Sorkar Thara chuan kan hlep tur ain kan na tur kan da poimo to zok ati voin choma dar som pakhat khan ZPM party chuan an party office a chung in khoman manga Puje Lalpe Klua MLA South Tuipui Bial chuan thu soin Sorkar Thara chuan kan hlep tur ain kan na tur kan da poimo to zoka alom om kati hle ani ati ZPM Thalai General Headquarters President Puje chuan opposition lamatangin kan minister te malak na shanga mi puiril rushwai koi theitur zonga beina a om fo maya hengan beina shang te hi adik rengem ti in ZPM Thalai chuan kan thei tokin kan chui chiangin kan ven pui thina document om thei shang te kan lakhoma tun thleng hian kan minister te an beina shanga thil dik lo le fu tok lo chui chwa kan la nei lawani hei hian kan minister te dik na le thorim zia atilang chiang le in ka sia Chief Minister Pulal do omakai shwai sarkara mason na tam tak mu tora om to a kan ho tu te nan soi fo thin kut na thok tu te mangai tu kan ni kan ti ang khan sarkar malak na hian kut na thok tu te ta na ham that na tora tam ema Mizorama Secondary Collection Center somruk chuang omin heng mun te hi ZPM Thalai ten kan tlo kwal thina ep tu party ten kan lei thei lo tur thu war takin an soya kan han lei ta chenga poisan don har thu an the dar le a kut na thok tu ten an so thing thar chwa sarkari na le yan thlak lel tluk zetin ep tu party te chuan kan lei tak takan hlau ve thunga opposition ho hi so thing tar tam lo hlau beran ni le thung loi si ani kan kal kwal na a kut na thok tu ten rim taka an tho ha man an han mu pui chuan nuk te po ul thei hialani tuna hian so thing nei tu te account a poisa thun mek zelani a account la lut fel chia lo te pon om boka poisan khol thei pha ve thungani ati Puje chuan Thalai le khathiam nampu thei lo tam zia kan sia a then kha chuan na exam turin thei to pan chwa a ti thaveria wa anin sia chang po in an tling hlei thei thin lawa an ril ro po nwal pha thin le a heng te hian kutling lawa sum lak lu du na athlen pha ni te po in ka sia ZPM in sarkar na kan chel china ero nalak chungchanga affair takin kalpui chho mek zelani a Thalai na zong mek te an phur thar mani kan sarkar nuwa nalaka tam to hlea nalak renga advertisement mu mal taka chwa ani zel bok advertisement om mu mal lova minister ten nan du sak zong an lo thun thin ang mu tura om to lo ringot po hi Mizo Thalai le khathiam te le na zong mek te an lom hle ani ati a atop kharnan Puje chuan Ruihhlo wanga kan ram buai to ziate Thalai tam takin nun na an chan na sat pha to ziate soingai lovin kan mu thewa barmaram ri depa om kan ni awangin Ruihhlo kalkong le alo lu tam na berpol state kan ni a Ruihhlo wanga house thut po an om nual to ome
kan Chief Minister in Ruihhlo chungchang hi angai poimo a chutiang chia chuan kan Home Minister le Excise Minister ten theitop chwa in ma an lamek zela chanchin thara ni tin deuh tho Ruihhlo man thom hriat tur a awm te hian sarkar in thla da lo zia atilanga tlom ngai pol te an tang boka zanrei tak tak thleng kholaya police duty mu turan oma kan aizol khopui po aral muang chhausot khopin ka hria party soilovin anam anga kan tran ruala hun tak zeta chutiang tur chuan mizo mi puite ka som du ngal bok che u ani ati voin chung in khom hi pukelal thang trauma general secretary in kai shwain zpm upapol committee president puro siam nunan hun sera manga minister le mla engi mozati nan uap bokani MNF Treasurer Pulal Ruat Kiman thusoya distinction na tho a fail zpm sarkar kan ron mek ati MNF Treasurer in thusoya distinction na tho a fail zpm sarkar kan ron mek ati voin khan MNF chuan an party office namruna chung in khoman manga thusoi tu MNF Treasurer Pulal Ruat Kima ex-minister chuan thusoya distinction na tho a fail zpm sarkar kan ron mek ani ati Pulal Ruat Kima chuan thusoya distinction na tho a fail zpm sarkar kan ron meka kan buai ta nuai mai ani hi DRH hida aya DOH hidu sarkar kan ron mek kut na thok tu te dom kan na tur le thlai thar le na tur budget kan da don an ti na video mu tur atam si an han sarkar ta a budget da an ti kha sarkar masa ami te ain DOH hidu an lo nga ta zok si thlai thar le na suman bat te hi pe chuak thwai ro se ati restricted tender shengai to manglo tur le unit le party worker ten contract kan thok ve lawang ti tu te khan party office tuak nan ruling party mi te restricted tender mangin anin du sakta emni tia zo na siamin MNF Treasurer chuan ni som pasari thali sang ni som ni panga khan finance department chuan saski project cheng noi sing ruk sang ni zakwa som paruk zet restricted tender approval pe kani thu an chwa ani kha ti in CM le minister ten motor pakhat ba kan kol mamo lawang an ti chu ataka athlen lo zia hi mizok pa tong kam chwa ka moi lawani thu a soibok Congress thalain driver te har satna to mekhi driver ma khongai tu nia in soi minister Dr. Vanlal Thanan aranglamin malak puiro se anti Congress thalai chuan July ni som pakwa sang ni som ni panga in rin ni khan thu chwa siamin driver ten har satna an to mekhi driver ma khongai tu nia in soi minister Dr. Vanlal Thanan aranglamin malak puiro se anti Mizoram Oil Tanker Drivers Association ten kong chelu tuka wanga noran neyangai ta hi Congress thalai chuan poyati in thusoi thiam le thil dik lo soi mam thiam aya ataka hlen chuak theile in nga na tlak sarkar Mizoram in kan mamo zia ati chianga Congress thalai chuan anga yani anti a kumsom panga dai kong siam tura in zwar ten mi pui har sat na chin fel aya an taksa siam danglam le huaw lama hunan khoral zok ze lawangin Mizoram in har sat na namen lawato kani ti in Congress thalai chuan kong chhia siam that thei lawa wanga zpm sarkar chief minister Pulal du omale PWD minister ten midang mo pu an tum na chuan Mizoram mi pui ril ru thuk takina tina anti a an chunga mi puin rin na nga ngam har sa an ti to hle ti chu social media ranga achiang tolani an ti bok Independence Day lomdan tu relin thut khom neyani August ni som panga Independence Day lo thleng tur lomdan tur relin DC mini conference hall Siah a additional DC pu Abraham Beirazi khithi kai hruaina hnuaya vo in khan thut khom neyani po Abraham Beirazi khithi chuan kumdanga har satna lian tham omlova tluang taka Independence Day man thinani thu tar langin kumina po tluang taka manani theinan thei top chhuatla na trul thua soya program hlotling tak manani theinan mitin thanem ngai na angen ngal bokani
Siah a chuan kumin Independence Day lom na chu SDFA ground mai satla a chawhmadar sawma man ni se khwaliana tan health and family welfare minister pilarin pui som ni se an ti a department rang chan vo le mo phurna te in semin Independence Day lom na department te sum tho khom tura an tuk te chu thanem ngai taka tho theu tura ngen le ria ti ran ni Independence Day Puala tournament buat sai tura deal na lut football le volleyball chu an try to tenen income ho na nein soi ho ni se ti ani a parade contingent rehearsal le tul dang buai pui turin additional SP kai rwai na hnuaya CMO IPRO DEO DTO le DCIO te chu ruat an ni bawk Voin thut khoma hian additional DC, additional SP, DRDO, PD, SDO Sadar, BDO, DDO, SDC te baka, siaha sorkar pisa ho tu te antel kim hlea, tlom ngai pol sang ai o tele, chanjin thar the dar tu te antel bokani. Voin vekhan Independence Day voisom sari pakwa na mandan to relin champhai DC conference hola borsa pu Mohammed Akif Hovin sarkar le khotlang shwai tu te an thu khoma Independence Day ya khwaliana tan EFNCC minister Pulal Thansang asom ni se changphut fil ta chawhmadar som pakhata program tan ni se an ti a in pwa cha dan tur soi hovin contingent omzat turte amun ma ti fai dan turte sound system man turte Independence Day pwala inti siak na buat sai turte an soi hawani Chairman pu Mohammed Akif chuan lim tak le ro pui taka harsat na omlova Independence Day yan lom thei nan thei top chwa turin he thut khom na atel te chu angenin afuyani he meeting a hian department ho tu te VCP le VC member te le sports association member te an telani YouTuber pakhat laka FIR the lu ani Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR chuan voin khan aizol police station OC lalnun moya hne na YouTuber Michael Siak em Nicholas laka FIR an the lut MSCPCR chuan July ni som pariat sang ni som ni panga zir top ni khan YouTube channel nei tu pali chu nau pang pakhat har sat na tok ani na chui chwa thei na tura video an YouTube channel an upload awangin akova achan le awang soilova he huna inlan lo Michael Siak eng Nicholas laka hian BNS section 206 absconding to avoid service of summons or other proceeding be chanin FIR hi commission I o indar thakunga member MSCPCR chuan a the lutani Joint Civil Society of Mizoram in Natlang Puiko Tum Joint Civil Society of Mizoram JCM chuan voin khan aizol press club a thuthar the dar tu te komin Mizoram chak lak lu na kong pui National Highway 306 N06 chemek chu siam thwai ani lo chuan natlang puyan ko don ti an soi JCM convener Dr. Lalbiak mo yangen te chuan July ni som pakwa sang ni som ni panga in rin ni khan kon pui le sai rang in kar kong National Highway 306 N06 din hun chu an en fia thua soya kon pui le sai rang in kar kong pui chiat zia amuna an mu thu soin he kong pui poimo kilometer som li vel Mizoram lifeline hi lir theitan kalrual lowani thua soya ko convener Pulal Rammo ya po in khwar thuk tak le tuitling te nal tak te om thu soin lir thei tua om nual ba ka trak tam tak kal thei lovin ni tam tak chunga om to a he hian Mizoram mi puile na tho te sumdong te ni tin nun phung te ati buai ti asoya JCM secretary Dr. Vanlal Siam chang te chuan kong chemek din huna tanga malak masak ngai nia an ria te tar langin kon puile sai rang in kar
kar kong chiat em na mun chu avain kilometer khat aya thui ni lova an ria thu le heng mun te hi rang takin NHIDCL chu siam tura an phut thua soi JCM secretary chuan sarkar lai pui abik takin Ministry of Road Transport and Highway te NHIDCL le Mizoram sarkar chu rang taka ma la turin an ngen tak meu ti a soi bok JCM Hnuaya Paul Shang Mizoram Transformation Movement MTM Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram First MF le Citizens Alliance for Truth and Justice CATAJ le Mizoram Tippers Association, Mizoram Truck Drivers Association, All Mizoram Commercial Tippers Association, Faklo Loval Rual, YMLA Village Council Chen Khat IO Techuan, July ni som bakwa khan, kon puile sai rang inkar kong hi an enfia ani. Ruihhlo ngai mi zathum vel hulhia pa da lu an ni. Central YMA Police Excise le Social Welfare Tehmalak na in Ruihhlo ngai mi zathum vel vo in khan hulhiap short stay center da lu an ni tunjuma Ruihhlo ngai hulhia pa da lu te hi mi pa hi ran ni a drugs addict vek ni in da lu ma in Central YMA hola fui na hun man puyan ni a Central YMA Financial Secretary Puro nei thangan he hun hi kai shwain Aizol SP Purex Zarzo Liana le Excise Joint Commissioner Pu Peter Zo Ming Thangaten fui na thuan soi heng Ruihhlo ngai te phur nan hian Transport Department chuan bus engi moza ta tho ani kumina Ruihhlo thi pui mi songthum pariat omto Excise and Narcotics Department in Achinchia Danin, Kumin January Tha Atrangatun Tha July ni som Baruk Keng Khan, Mizoram Ruihhlo wanga thi mi som thum pariatan om toa, heng zinga mi som thum pakhat chu mi pani in, midang pasari chu mei chia an ni a, kumsom pakwa atanga kumsom li pali ingar vekan ni. Excise and Narcotics Department in Mizoram Ruihhlo wanga thi Achinchia Tranpum sangkhat zakwa somriat pali atanga kumin thlengin Mizoram Ruihhlo wangin mi sangkhat zakwa som pasari an thi to a anjinga mi sangkhat zarup somriat pali chumi pani in zami somthum pathum chu nei chia an ni a heng Ruihhlo wanga thi to zinga hian anau pangbel chu kum som palimi ni in a upaber chu kum som nga pariatani kumsang ni pali kha Mizoram Ruihhlo wanga thi an tamber tum ni in mi za somli pathum mi pa za somni pani le mai chia somni pakhatan thia khati hun lai khan proxy von chu an thi pui tamber ani a kumsang ni som panga chawa tangin Ruihhlo wanga thi zinga heroin wanga thi an tam jana kumsang ni panga nulama kumsang ni somni pathum kha Ruihhlo wanga thi an tamber le tum ni in mi somsari parukin Ruihhlo wangin nun na an chanani Aizol veng la in HLL rin sanga an veng chung ra rem tilaw July ni som pakwa sang ni som ni panga in rin ni zan khan Aizol veng lai local council kai hwain All NGO Coordination Committee an thukhoma July ni som sang ni som ni panga zana Mizoram Police in zo khothara heroin KG Zasari Ramzali som ni patni an man chung changa an veng mi pu HLL rin sanga alo in nam noi ti an ria chu poyan ti tak zeta Mizoram mi pui zong zong ne na ngai daman dil tak meu ti an soya hetiang hian thutluk na an siamani Sarkarin Ruihhlo ti rem tuma thei to pachwa meklaya kan veng mi nge Ruihhlo chungcha nga le ram le nam ti mual phau thei na thila alo in nam noi hi poi kan ti in kan dem tak zetani Sarkara thunei to ten achunga dan anga na taka action la turin kan nge na hemi ko nga hian sarkar thutluk na ang chu veng mi pui ten kan thlop tlatang pu HLL rin sa nga hian athu buai chin felani ma chu veng chunga ron ra hi kan rem ti to ri lawani Aizol veng lai khotlang in Ruihhlo do na konga thei top chu ama kan lak reng laya Ruihhlo tol ruk na lian tham taka Aizol veng lai mi alo in nam noi hi poi kan ti in kan dem tak zetani an ti
BJP Mizoram Pradesh in politics mga ril rukal swalva nga BJP President malak na anilaw zo nga ngay ko yan chu chalawan ti thuan soy. Nimina thu chuan siama BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram chak lang na kong pui poimo sairang le khamrang inkar kong pui chungcha nga BJP Mizoram State President malak na chu politics ami puiril rukal swal to wangin anilaw zo nga comments pele thilni na diktak engma hre chiang lova BJP dem na rem changa man tu man chu poyan ti thuan soya tunaya National Highway 06 kong chia chungcha nga BJP State President Dr. K. Chua MLA in Mizoram kong pui siam chatani theina na malak na a NHIDCL2 nitinan malak dan report petura asyatir angin NHIDC lam hian report an petrina NHIDCL hian kong chia hi chak takasya mandu lain traffic boy na awang na an tho chak theilo thu po BJP State President ne na hian an thena nima sela helai kong hian ngai sakano tak tak lo nge kong pui siam chun zom po a har sa le a traffic jam awangin boulder phur le kong siam chu a har sa le a na tho chak theilo ti an soi BJP Mizoram chuan helai kong chungcha nga hian politics a advantage la kan tum lova na thataka an tho theina turle Mizoram mi puite har satna sutkiana ni theinan an theina zona ma an lamai ani ti soin tun thani sari atanga NHIDCL malak na le an na tho portion zong zong tilang du lawa tu te emo in ma ni in ti lar tuma BJP dot soya an pu chu ban dwai thla kan pi thu soin BJP chuan Mizoram tan development thentir chu an tum berani zel don ti an soi MLA in Lon Rule Sak Lunglei High Power Committee Vice Chairman Pu Vimal Som Tluanga MLA chuan thina le har sat na sang sang awanga Lon Rule theilo lon chi sang sang paruk chu July ni som paria chang ni som ni panga zir top ni khan a MLA lo atangina rule sak Pu Vimal Som Tluanga Lon Rule te hi Apex Bank Lunglei Axis Bank Lunglei Mizoram Rural Bank Serkon le Mizoram Rural Bank Howlonga Loan la te an ni a Agriculture Loan Pathum Two-wheeler Loan PMEGP Loan le KCC Loan te ni in Avaya Loan Belcom hi chengnuai som paruk sing kwa sangli za paliani Mizo Idola Jatsthar Mizoram malzai inti siang na ngai hlutlo berzi ngami Mizo Idol chu kumin hian buat sayani le dona judgment thar kan hungei don nia soyani Zonet buat sai Mizo Idol hi kumin hi avoiriat na turani a tunarwa manlok dan chuan he inti siang na atil turtan August ni som panga atangani som thum chungin elimination video thelu theyani anga September ni kwa khian elimination result puana ni anga September thla chonulama first round inti siak na nei ni in September ni som ni pasaria result hi puana ni anga November ni rukhian grand finale nei turarwa manani tuntum Mizo Idol inti siak na a hian kumma salama judge purin zawa purobina le pivari te mel kan hule do nimti achiang ri lova ma se judge thar mel kan hungei don ti chu achiang nia soyani judge thar tur ming soiri great ta om tana tungia ni ti ero la thup tlatani wanzar thwayani arin om Hati zong kha zan ina Zoram News kan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soya min lo ngai thak sak zel tur le lo subscribe pa lo share turin ka nge na che u tun tum chu rwa sur na sa dewa recording a fel file lo zwal de mai theya ngai thatu te sha thiam na ka dil nga le